U čitaonici Gradske biblioteke Travnik održan je književni razgovor sa Milom Kahrović-Posavljak, dobitnicom književne nagrade Andrićevih dana za prošlu 2024. godinu. Događaj je organizovala Gradska biblioteka Travnik. Ovaj susret bio je dio programa kulturne manifestacije Andrićevi dani, koja već godinama okuplja istaknute književnike, teoretičari i ljubitelje pisane riječi. Razgovor je bio posvećen laureatkinji ovog prestižnog priznanja i njenom nagrađenom romanu Škripta i kože. Da, dobila sam prije godinu dana nagradu Andrićevih dana, veoma mi je značila zato što sam ja i emotivno vezana za Travnik i za ovaj ovdje kraj. Značila mi je svakako u smislu romana veću čitanost, veću prepoznatost, što bih rekla da je na neki način i najveći benefit uopće književnih nagrada. Značila mi je to da me povezala s nekim veoma važnim i veoma dragim ljudima u književnosti od kojih sam i sama mogla puno toga da naučim. I na kraju krajeva značila mi je zato što mi je naprosto dala jedno obodrenje i uvjerenje u to da nagrade mogu da idu itekako pošteno i da je nekad zaista dovoljno raditi predano na svojoj književnosti da će to negdje biti prepoznato. Kahrović-Posavljak poznata je po hrabrom i beskompromisnom pristupu temama ratnih trauma, sjećanja i unutrašnjih lomova koji oblikuju naše društvo. U svojim romanima Smrtova djeca, Izvedeni iz kičmi i posebno nagrađenom dijelu Škripta i kože, autorica istražuje tihe ispovijesti pojedinaca i prešućene slojeve kolektivnog iskustva spajajući snažan emocionalni izraz sa dubokom intelektualnom promišlju. Održani razgovor u Travniku bio je prilika da se publika bliže upozna s njenim književnim postupkom, motivima koji oblikuju njena djela i temama koje otvara s posebnom osjetljivošću i intelektualnom snagom. Okupljeni posjetioci imali su priliku čuti autoričine refleksije, pitanja iz publike te fragmente iz nagrađivanog romana, što je programu dalo posebnu emotivnu i književnu težinu.